Kinsa tayo sunod nga magpa-examine ako? Ako, Dok. Ako'y sunod nga magpa-examine mo, Dok. Sige ha, kay mamadji protocol na to nga mag-examine ta, kinanglan nga to ang thermometer. Sige, Dok. Sige siya. Nga miss, kay anak nakibutang sa imo ba ang thermometer? Dili ko, Dok, sa baba, Dok, kay hugang kay Dok. Sige, kay hugaman ang babay butang sa thermometer, hugawan magka. Ano na lang siya mong ilok, miss, nakibutang. Ay, dili, Dok, kay kuan, Dok. Kana ba nga, kililukan makudok, God? Boydo, gililukan ka. Sige, ano na lang siya mong lubot na ako ibutang ang thermometer. Sige, Dok, marag okay na, Dok. Ay, Dok, dili man ang lubot ni mong gibutangan sa thermometer, Dok. Ay, kabala ka, miss, kay dili man po ni thermometer akong gibutan. Atay, tabornok, mangutanak na ni mo, tay. Siya may pangutanan ni mo na ko, anak, Bordaloy. Mangutanak ko ni mo, tay. Unsa may in English sa gipatay sulod sa balay. Gipatay sulod sa balay, muna gitawag og homicide. Okay, sakto. Gipatay sulod sa balay, homicide. Okay ni tay. Unsa may tawag sa insect nga gipatay. Insect nga gipatay. Sa iyon kayo, ang in English, muna gitawag siya insecticide.